njegovom vojničkom držanju. Povijaše pogledati vika Popovića mladog poručenika. No, kada Hitler fašista prokleti krenu da se pravoslavlju sveti, u tome teškom krvavom vremenu Srbija se nađe u plamenu. Milorad je u to teško doba prvi megdan vatreni operovan, ko komandir konjičkoga puka, junački se s fašistima tuka u beskrajne banatske ravnice, ale brojnije ševarske jedinice i njihova sila i tehnika primoraše srpskog poručnika da se s vojskom Pančevu